Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna Samuel kapitulo 17 versikulo 37. Ti apo tinangisalakan kanya kadagiti leon ken oso. Ti mangisalakan met kanyak iti daytoy a Filisteo. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan kinapudno ken biag. Day, apay asim mardeng ka, lakay. Adda manen dagiti agtiltiliw ditan. Malapsan tayo da. Isumot lagayam nga ado ang motor ken tricycle tinakasardeng dito. Ay, Sapay jay naungot nga officer ti adda dita. Katmaan ano ko ma, kompleto mo ti papeles mo. Karinrin nyo lang ti lisensyam. Kunakon ken ka. Ibiro kan dakmanan iti basol ko. Tapno agbaya dakmanag. Ay una yan. Sapay awan pa'y naglakwak dito'y nateng alakok. Day tangarod. Sapay saan da pumanaw. Aging ga saan da makaadaw. Kasano nga ruden ngay dagito'y lakok anateng. Malaylay damanen Sir, kumplito. Sumungbat ka, ha? Aguray ka man tatikitan ka, salbag ka lakay. Bastos ka. Saan mo't sir? Oh, data. Bayadan data. Tap na maalam ti lisensyam. Sir, maasi kayo kumamit kanya. Saan pa'y analako ni bakat ko dagiti nateng may. Awan bibiyang mi. Wanyurod! Kakadwa. Sir! Ay, Tiliwan nyo dagiti driver anak katsinelas. Reklado, sir! Hoy, siga! Ay, gumatang kayon sukay. Presko dagito'y lakok anateng. O, manuti gatangam sukay. Umay ka dito yan. Sukay, umay kan. Nanang, dahito lang tila ko ta ita. Ay, naanak ko kasano kat inalamanin dagiti agtil-til. Anya? Maruamot ng dagita. Alabay amon, aglako ka kiti. Saan lang naminsan da ngay narami dahito kada tayo, nanang. Kung ka lumabas tayo iti nagduduma lugar, daw-dawatan na tayo. No, di da pa'y makontento. Alaan da pa'y ti lisensya ni tatang. Saan kan nga agumot anak ko? Mal, ingkakit ibaga kini tatang mo taagawid tayo ang masapa. Tani, basiteng tilakaw. Mangan kalaan lakay. O, analin, mga lakay itiin na po'y mo anak ko. Wala nang. saan ay? Diyak kayatag. Napsuga ko. Tatang, nadamag ko. Dinawatan da kayo man gaya man jay buhay jay highway. Gagangay ng tikas jay nga aramidin da. Kunak nga road, abay-bay anan. Sumubsubran da kita. Kakaasim madagiti da duma driver. Ay, naruam damot nga minag. Adon, ti maperperwisyo a driver. Ano? Naibusin tila ko. Mapanak na yung mga anak. Uwan man nga rod anak, tani adot agatang. Agumata kami man ito. Ayaw may kain dito isukay. Ito'y kayam ti pwesto yo, ha? Nana, Sir, di ka na man itinatangalakom? ay uwan sir. Oh, antoy sir. Thank you, ha? Pinang samot yung pinayaran tinala na anatong. Saan nga road? Iprinday ta. Basta na kita officer.
Namin anutak mo tinawdawatan ni Jubangin na pwesto. O nanang, atuin tinatang. Nagatangan sila ko man natin, nanang. Ko anak, Ay na Edwin, inala di officer Abuaya. Anya? alabaybay amo na nako. Masukatan tumulaang dayjay. Talaga pagpungpung tuton nakday di at tao ah. Tatang, sumra ka kun iti klase. Ni, malambot gayam ti klasem. Ituludak man. Kasano amay tulod ka, katawan gasolina, Manan? pinagbayad ko ngamin iti lisensya. Awalin na bati. Sige, agjipak lang arudan. Tani, maladaw akon. Nagligat ti biyag tayo dito palengke, mare. Kas ita, agar arbes, kasano tayo makalakaw. Nagrigat mo't ngamin maray, tawan pagbayad tayo iti pwesto. Nagnina mo't ngamin ti renta. Imbag kumakunan, no sanda nga umay dawatan, dagita nga officer. Awan man ang tigatang iti bagas inton madamdama. Imbagan ka at agpaspasada nila kay mo. Gimsyak ngay, ay, syak lang tinam, namaon dagiti anak ko. Imbaglakit di amare, taadaday jay, isupay ama itulong. Tanuday tula ang paglakwak, ay awan Kat ti mapaspasadaan nila kay ko, iso at igatang na iti kasapulan medyo balay. Imbag paikan ka at tatakutin nulungam. Ay, syak kayag may saak. Syak amen, iso adagasat kalatagam syak, pare. At damat kat kumaganan siya ni nanang. No saan niya inala day nga officer tinatang alako na. Sapay saan ang nagpasada ni tatang, tawan gasolina di tricycle na. Sumubsubran day tao. Makapatayak lang no kastoy. Nagkudrap matan ti silaw. Kaano ay ang maisubli tinaputad alinya ti kuryente tayo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo iti kuryente. Kat tiliwmat at tiliw dagit ang otoridad. Jak malpas ti assignment ko no kastoy lang. Kasanuak ngay ang makapag-review. Nasaya at nakita ka, maray. Ay, mapanak manin agkumpra iti lako ka natin. Katsi ka ngay. Awan nga rod ti pagpuunak. Ibaga man no sa dino di pagututang, maray. Ay, ijelending. Di ta ili. Di ayan na day jay. Inaldaw nga agbayad Mga laka iti application mo, tapno siyak ti mangko maker kan ka. Ay, sige man nga rod, maray, kat agyamanak. Talaga nga awan ti kwartamin. Iso anaskan nga umutang ako. Nay, apay ngay. Aldawan, ngam di mo't lasumra ka ni ading mo, Edwin. At day silid na tatang. Nasakit ka no ti tiyan na. Itaman pa'y. Diyak amuman ken ko na. Wala tatang, bati kayo pa Tamapanak pa ije palengke. Anay ko, tatang tulungan na. Ha? Edwin, ti ading. Annalyn! Apay! Anay ko, nagsakit ti tiyan ko, tatang. Ano sa? Tay-taray ka ninyo ospital, anak ko. Anay ko. Saan? At daman ang dayjay na officer. Paraan na manan. Kapay kayo! Sir, itaray ko yung ospital da ito'y anak ko. Na, adula kami na pambar mo. Tatang nagsakit ti tiyan ko, Jakon, may turan. Nakachinelas ka nagpasada. Sir, anak ko da ito'y. Mapanak inton madamdamay iti pwesto ni bakit mo? Uwan, sir, mapan kayo lang tayo jay. Kumusta ni Annalyn? Ay, upiraan da ka no. Appendicitis di sakit na. Naibaglakit din ta na itaray mo ad Agos dito ospital. Ay, ingkakit di kitaan iji silid nga yan na.
Jak namin kabailan akit kita ti panagsangsangit na. Gapo iti sakit. O ading, sagli malaing dito, gumatang ka na nakalaing, naganos pa eh. Hoy! Ganak itinatang. Ay, ko sir, pasensya kayong tanik. Awan tayo matibay naman ho. Magrason ka ba ilaeng? Nuko nak ikanak. Awan ti adu asaw. Paglablabis kayo sir. Kanain da kami latan niya ikaskas ta. Na. Sumungbat ka talaga, ha? Makita mo dito yung nakasalikad dito yung sikat ko, ha? Oh, paltog. Kahit mo timatay, ha? Ha? Ko sir. Kulatan! Bayamon! Doon sa una itinainom ko, ha? Maulawak matan. Kabalak pa iti agmaneho. Kabalak pa ko naktumet. Mayawit ko pa ila ti bagbagi. Nagpigsa matan ti Toda. Diya ko na'y makita ti dalan ko, ha? Ay, mapansamot ang titurog ko. Nagpartagmatan ti masabat ko alugan. Dong parang nakon! Badlot ta si Mardeng yung tinapik sa atudo. Saan ako na mabasa nga agawid? Nalipatak tumot namin ti tarapal to tricycle ko. Adda natin nag-alugan itigit ti kalsada. Isardag ko ti tricycle ko. Mapan ko kitaan. Nasamag ti nakatinagan na. Adda pa'y kumanabiyag amay salakan ko. Nabiyag pa'y dayjay. Lukatak ti ruangan tilugan na. Sir! Ti awanan ba'y nga officer? Jak laim pagaro. Jak lakuman bimababa. At iti sopa sa kanya manalin. Kung nati doktor, dagito ka na tinasayata ka na. Naputa kalkalpas lang ti operasyon mo. Kabailak matantag luto. Narigat no mabignat ka. Ayan da tatang kananang. Ni tatang nagpasada. Nimat na nang naglako ni Jepalengke. Sakpay lang ati kadwam dito'y balay. Kaya't kung tagsubli jay eskwelahan, adun tinamis ko. Nagpaimbag ka paikit di. Mala, mangan kan. Yati ko lang na disgrasya ni officer. Dahil tamot ti ko na ni Ernesto Mara. Nakita na anatin nagtilugan na ija-igi ti kalsada. Oo, naimot na ka man nakairan-ranada. Tanipay lakay mo, ti nakakita. Dahil tangarod maray. Dahil jay, intaray nila kay ko ija ospital. Binaybayan na ko man Kat na nagdakas dahil jay nga officer. Nagano ti pinerperwisyo na atao. Jak amuman kin ni Ernesto Maray. Ta intaray na pailaang agpaiso ija ospital. Kumusta nga tanong itaday jay nga officer? Awa na jay officer, analay nga kutong kan agdawat kada kami a driver. Nawaya kami na makadalan nga awan pagputput ngan may. Ag makabula na, sipod na itaray ko yung ospital ni officer. Kumusta nga tamot itan? Ni, asino da, sir? Ni Manong Ernesto, adda ka di? Ay, sige sir, umunag kayo. Taayabak ni Tatang. Tatang, adda bisita yo. Mapana ko nagpasada. Asin uti. Manong Ernesto, Sir, nakarwar kayo gaya man di ospital. karuruar ko. Kat dito'y balayo ti mo na nga imayak. Dahito'y lang tinanong mo abalay ko, sir. Ti asawa, kan ti duwang anak ko, ti kadwak nga gigyan dito'y. Manong Ernesto, agyaman na kiti panangisalakan mo itibiyag ko. Awanan yaman na, sir. Inaramit ko lang ti rumbang. Dahil na napasama kanyak. Naamiris ko. Nga dugayam ti bidot ko. Pakawanin na ko, mamanong. Pakawanin na. Sa nagundawayan, dagiti pada at tao, iti kasta saan kantong agbabawi iti udi na.
Pagayam, di tanti nagimusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno kandiay. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon.